Hai menaza ibeting chua ilung ta pen mena na main churke zikris rok tak mai gumara sam news kade rein sa Suna Times biaga na puwanga radalei Rongmai Naga Council Manipur Tamenlong long riane dana hain churke zikru me diary mai ge kime zet nai cookie zo zetu kem ga raise panui kulo mana en rome zet me tingna mi puin sang na National Highway 37 garim fu ki ge tebe te ten rimana maner me hachaira ten medu ngya zetu kulo ga slow zarangai dalei National Highway 37 garim fu ki ze Manipur de ge bambe zet lei na du ten ring bambe fu ki keunen rome zetu ten ring ze bambe zane Rongmai Naga de te pala bam fu ki ze zet lei na gulei je salei anui hai manane chilei Tamenlong district che de CE zabam belongria peace zone chang be zigene inki me zet nai cookie zo zetu rangting mi ga raise tosham subdivision Tamenlong district ane mapatong mapegene renzi ze to konse pe razai kobok pe raket tu phega zet makulei je salei zai tosham dege gate nai ze zet lei ne de CE lung sambam rahang pain di sigene phega be rai ket lei aize mi po mi pai re hating ne pe ke be ke dei lei ze rang chi cha kai de lei Rongmai Naga Council Manipur Tamenlong long ria zone ne Manipur Sorkri Tamenlong district nai Ziribam district go kusarit ki gurze de pe nai hindi re hema bodo rangai ze National Highway 37 garim fu ki ge Rongmai zet be nri beda ge te kloi be pe marahange puma pe gai lo zarangai de lei India de ge tingnai shabalam rangan tomabo Indian Meteorological Department IMD ne jimain cheuke zikrus ro kamai ge rang to gai ze Tamenlong district ke ting ga khai wang ze ting ribanai ting ka khpit pen cheuke zikrute set ting kom chang na jang ma dai dam mai ge de to gai ze ting tung hi pren chi be wangu le ze te menan ting zabam rahang pe gai de le anui north east long ria ga bam nam di Manipur de Tamenlong district ke ting ka khai wang ze ting ru so mang lu sui ze ting ruira IMD ne rang to ga bezegene Tamenlong ko sarit kim biage rezete pe Dr. Angsim Dangsawa Deputy Commissioner nai District Disaster Management Authority go Chairman bampe pe ne haimnan ting zabam rahang rang to ga dele Weather forecast India de go tingnai shabalam rangan tombo ne ting zabam rangai balam ge chimi zabam lo zarangai dele mikilong ge khamra me muiche ki zai ma ka luiwe me ro me tinti bulo tingnai shabehi ge electric net rame nai mobile phone do duita ne telung magra le Mikilong gena kanang sangba gadina halame tetwen maralei emergency contact number patho kanang bege lamlap ga rabe number mi bage chi zabam lo pabam siabe me mi chi babam aduina chi babam ngiu kita ge lungme pi ket hangge biaga ne lo tingna I pere makta ne hakonim branu ne luta to rate kai slo palam ane tingkai pren chi be gui hang bege ne haching bangui ko gai ze de to running tingge le ze sale Tamenlong district ya kanang bara me ge call to ga da bui be helpline number district helpline number 940-281-6594 nune 879-464-0970 Subdivisional Office Tamenlong du halam raba number ze 961-2550-202 nune 879-435-7192 Subdivisional Office Tamay du halam raba number ze 841-496-9579 Subdivisional Office Tokshem du halam raba number ze 841-595-7588 nune 600-900-6819 ge halam ga dobi delay Government of India Indian Sorkri ne namain cheuke zikrus rok takmai ge India Progressive Part in the Administration of Criminal Justice System Conference tariam nrangai ze Kolkata ge tetke gudele Ministry of Law and Justice ne marasam poga besai suize namai tetke robe conference ne focus to rabe new criminal law ko chumlam ge samhabin samongule ze kchule aime hindi ka chibe ko chum new criminal law ze the Bharatiya Naya Sanhitya 2023 the Bharatiya Nagarik Surasak Sanhitya nai the Bharatiya Sasya Adiniyam 2023 Marasam pomene saze aime hindi ko chum new criminal law ko chum ze India de guhang lia pe president ne jikum ting kum chang na ja ka ko chum duike ge phugai ze nai kum ting kum chang na ja ka madai dike ziket ke apo hindi te ta tu su gudele India de gusokri pe Union Home Minister Amit Shah ne namain cheuke zikrus rok takmai ge high level meeting India de gu body pe mram du kuang duilu ze sam habin samong rabege bampe tu ze tet ke gulei ke chulei aipo high level meeting ze hanai ka ke Jammu nai Kashmir ge hagwang ga dete ko bok ma bone ka buang sui bede ge security situation review tingti gu pi ka dawang beta te nai sokuri gu spai ma bone dagum takte de zaina igu me be sam habin samong benai Amarnath Yatra mirasi sai suize bam kansi mete bedu tet petarem chuma pusuge agada balamge sam bin sam mongule je sale
Home Ministry official na saje na mai tat kero be meeting ge Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, National Security Advisor, Union Home Secretary, Army, Police nai Jammu and Kashmir go senior official ramanai Ministry of Home Affairs ne wangje ka jogai gulei ka chulei. Uttarakhand ge zimain chokyu zikremingyo kammai ge tempo traveler gri ge the bay to tet me mina hang ka chum chu be gri ko hu be ge ko kyo guys mina hang kro cha di lei zai mina hang kro ka na ka zam lei ze ko sarat ki ure ze te me bo official na salei gari accident be bam ze Rishikesh Bardinat highway green fiki Raitoli Rudrapraya district ne lei ka chulei ko sarat ki ure ze te me bo official na sa ze apo gri minibus ko hu be ge ko kyo guys Alaknanda river ngi ki ge guti zai chuna ane state disaster response force milung mu be pet pe hige ning ting ge zabambo nai police team ne repetra rescue operation tet ke zela lei ke chole Uttarakhand Chief Minister Puskar Singh Damine saje gri loket ne so pe petarem ne rebe pe sam so ga luze psuisia ka sang nei ze ke chole Uttarakhand Chief Minister ne saje apo de kusare ki gu pe district magistrate ge palam plana ka thai sigu rahang sam hepet ka ne lei ke chole zai ka hazam ramedu Indian Air Force IAF go nailim begri ne aims ro ki pungai da lei jak chulei sampe chi gai be anui Zeme Tamenlong ga lung zeba malai na hange tunga di be sampe chi gai da lei tunga di be Canara Bank passbook checkbook na ATM card ka chi be tunga di be bam Canara Bank banai Tamenlong za dudang pakane tunga ga ni da lei chogu me apo bengali singo do ma ana pampo daga pegare ra hang kem gai da lei pampo puji ze ralu ne me Mendu village Tosham subdivision Tamenlong pogo contact number 811189479110 Left Wing Student Organization bo panuzina All India Student Association ne India de masoga ramba gaize tingna mi pui kana wangra ben chokyu jing cross kui summa gane chuze chokyu jing kai tingkum chang na jang kamadai ba mai ka chang India pa bam lein ke national white strike lechina ma bo ne national eligibility come entrance test nit lechina ma du re tu chibem fuge ka teira ma chibe ka deuze rehima bo National Testing Agency NTA ne lechina ma da ga rangkang nimlu toiluze nit result du pet pege lechina ma mina react strokes na All India top rank 1 ge pet pe zaine exam center ket Haryana gane lechina ma minang stroke punigu roll number 2 serial wise ke be All India top rank 1 ge pet pe zigane ningkate ge be misonga bombe zai paper leak te be zigane protested ke gulei ke chole All India Student Association Delhi State Secretary Nihane India de gulisi ki deuge ningting ge ze psui pe Union Education Minister Dharmendra Pradhan ne apo deuge zing zabam zigane ki kanruize India lechina ma nai panui pui pe te mene panilung ka re zabam be hange madu te lega mak de le ze sale mara sam po manai hazungo ze kam po bi hige need aspirant lechina mara mane panilung ka re be sam du pet kai ze need exam ze mi hai menane numte do bui be zai transparency bamra nang le ze sale India de gubodi pe Prime Minister Narendra Modi ne chokyu zikrite set tingkum chang na jang kamdai dammai ge pagu parliamentary constituency Varanasi me India de gubodi pe Prime Minister pakuchum pe hange pata pangyo tu chogalu bachang ge railang beteze gyame tat kulei je sale chige India de gubodi pe Prime Minister Narendra Modi ne lok rosna Pradhan Mantri Kisan Samaj Nidhi PM Kisan luta to ma hange Indian sokri ne tingkum ge rangkang lo chum ngo ga beteze rangkang krong kai zai India de ga luta to me cross kui lak chum hange pepet ka godele je sale pi guys jang kingani melei ne du to dele azina lungta pen me na mai gumara sam news chuna times agena loiga dele